Da, eno su dole. Haha, između drveta. I dobro jutro ljudi. Novi vlog može da počne danas, novi dan, drugi dan na CF Moto eventu i na kopu. I vidite ovaj pogled. Ovo je predobro. Bukvalno predobro. Dan dva stigli smo podvršnjaci do poda otprilike. Treba se vozi 2,5 sata vozimo, jel da? 2,5 sata sa 2 pauze. Sa 2 pauze. Neće biti divljanja jer idemo u koloni. Šta kažeš? Šta si rekao, Dašiću? Nema divljanja. Aha, jebik. Kretat ćemo se u koloni, kroz ovaj deo nacionalnog parka koji se smatra prvom zonom zaštite i to je uz Veljkovu svetvrdnu pomoć i momaka iz Exit Renta smo to istrasirali onako kao najbolju trasu za ovu vožnju. Kretat ćemo se po dubokom snegu, oni su prošli još jednom za svaki. Ako naletimo na medveda da se pravimo mrtvi. Koliko je dobro, drugari, prvi put prava vožnja, krenulo je, nadam se da snimamo, krenulo je, idemo na nekih 2 sata vožnja, tako da imam suvozača ovdje Borisa, lutajući putnik na Instagramu. Mogu reći da je vrijeme top. Prelepo je. Zaista je prelepo. Mnogo lepo ovdje, brate. Pogledaj kadar. Pejzaž, baš to. Savršeno. Iskreno nisam vjerovao da ćemo da uđemo preko ovoga. Da li ćemo danas vidjeti nekog medvjeda, to je pitanje. Kako je lepo, ljudi moji, iskustvo koje treba doživjeti, za koje treba kondicija definitivno. Brate, da li ćemo vidjeti nekog medveda danas? Da li ćemo vidjeti životinje? Pa ja bih volao ovako nešto malo. I ja bih volao. Kopovnik na totalno drugi način. Haha, između drveta. Brda, vidjet ćemo sa druge tačke, se nalazi rezervat prirode Kukavica gdje je 250 hektara ograđeno, gdje nacionalni park pokušava da oživi, to jest da razmnoži evropskog jelena i tu je sad jedno uzgojište to jest rezervat evropskog jelena koji trebaju za 2-3 godine već da budu pušteni u prirodu, oni su se već i adaptirali. Sa vaše desne strane kako pada, vidite Goliju tamo u daljini, vide se Durmitor i Kajla, međutim nisu se oblaci toliko podigli i ajde kažemo ispod te planine Kajle izvire reka Ibar.
Da palimo mašine? Hoćeš sad da voziš? Važi. Klika jedna! Hajmo jedno. Vladovac se poklike! Odjednom polazimo, vidiš tragove ovolike. Da, jedno su dole. Da, jedno su dole. Okreni se tamo, snima Tanina. I tako zaglavili smo se, palo je drvo, idemo. Ja da se pitam, ja bi protjerao autobus ovdje. Ja bi prošao isto. A? Ja bi prošao isto. Pa pazi, kvad može, 1/1. Ali ne može onaj mali, brate. Mislim mali, onaj bus. Zaglavi smo se ovdje. Velika avantura. Malo što smo vidjeli tragove medveda, srne. Jeste vi vidjeli srne iza? Ja jesam. Dario Srna. A mi smo vidjeli par komada. Tako da. Nastavljamo dalje, sklonili smo drvo sa puta. Zajebano bilo, sreće što su ovi momci imali motornu testeru. Malo pre smo vidjeli tragove medveda, nadam se da je kamera to snimila, jer mi se baterija ugasila, jer GoPro ne valja. Po hladnom baterija mnogo brzo gubi kapacitet, tako da jebi ga. Sviram kad ti trebaš da kreneš. Kaži da ćemo sviramo kada treba da krenu. Svirnut će kad treba da krenete. Mi ćemo vama da sviramo kad treba da krenete. A, snimaj me. Brutalni frajer. Brutalni čovječ. Pa ne znam šta je, brat. Izvini. Tačno se ovo odvojilo. Brate, gledaj sad, pazi! Predobro! Pazi, Dašiću! Gledaj ga! Dobro je bilo baš. Posebno ovaj deo preko blata ovog. Ove dve rupe? Da, da. A ja gledam, reko, neće vidjeti, ima da ga baci iza. Brate, kakav doživljaj.
Ovaj sad drugi deo je mnogo bolji, kao kroz tunel. Jest, a što mi se nešto sjebalo, brate, bilo. Pa ovo se, brate, odvalilo kad smo prošli preko drveta. Lim ti se Pa ovo, pa to ti pričam. Ne, ovo se odvalilo. Pa to. Marinija. udara u gusenicu. A, zakači gusenicu i drlja. Mali predah, malo da jedemo, jeli, fičko. Pazi ekran kako se sledio, brate, vidi ga. Ne reaguje, brate. Gledaj, mačke. Snimi ovo. Ne, bre. Snimi ovo. Šta je to? Šone, bre. Uvotio fotku, brate. Koliko je dobro, ćemo po pivo, da se zagremo. Može, ko juče. Ne, šta je juče bilo? Šta je juče bilo? Ništa, šta će da bude? Ništa. Će bude koje će da bude, brate. Šta će bude? Šta će bude? Sve. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It's the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. Šta kažeš? Što voli kad ovako lako klekne, brate. Pa zna piće. Čekaj, stani. Au, brate. Pazi sad, kako si rekao, pazi ovdje klizavo je, vidiš mene na podu dole. Šta se krčka ovo? Ima i musaka. Dobre, top. Lit by light, our stars. Kakva je čorbica? Brate, sad ćemo da probamo, ali nema greške sigurno. Nema greške ovo. Saka kida. A? Saka kida. Kida? Ja čekam ovu jagnjetinu od 12 sati. 12 sati. Nisi vidio? Ne. Može da otvorite gospodinu snima da vidi? Gledaj ovo, 12 sati se krčka. Ova će da grmi. Da se malo zagrejemo. Malo. The angel voices, oh night divine, the night. Evo drugari, stali smo ovdje, jeli smo, pili smo, jeli smo janjetinu. Malo tuborga, malo kuvanog vina, nije ni važno. Uglavnom imamo još malo do kraja ove današnje vožnje, bilo je fenomenalno, zapravo bilo je top. Dašić je snimao brutalne kadrove. Imali smo onako dosta, da kažem, dobrih i kadrova i svega, i da naletali smo jedan deo gdje se srušilo drvo, vidjeli ste sve, vidjeli smo i srne i svašta nešto, jako lepo, zapravo prelepo je. Još malo, kraj vožnje, vidimo se posle tamo da nastavimo ovaj vlogmas. Šta kažeš, Dašiću? Brate, brutalno. Brutalno. Ovo se zove vožnja. Drž se sad, brate. O, koliko je dobro. Ovo je bila dobra krivina. Čuvaj se sad! Izvini što sam se nagio!
Da. To bi bilo to. To bi bilo to što se tiče vožnje. Najbrutalnija vožnja do sada, realno. Tako da, ako vam se sviđa klip, like, share, subscribe. To je bilo to što se tiče vožnje, a moje sigurno kako. Naljutio se. Ajmo fiću da grubamo. Ajmo fiću da grubamo. Eno ga tamo. Ajde da se približimo da vidimo kako je bilo. Da ga pitamo kako je bilo? Da. I on će kaže brutalno, ja ću ga kako... Ajde. Jesi spreman? Kako je bilo, brate? Brutalno! Jaj. Už sad je na jem. Nisam tebe, njega sam. Izvini. A sam spičio čovjeka bre u glavu. Dobro je. Drugari, gotova vožnja, gotov dan. I to je bilo to za ovaj experience. Idemo u hotel. Spremamo se. Ti rekao to experience, majke ti. Experience, da. Šta imaš druga? Ne, nego mi se... Okrenulo mi se, bre. Imam jednog druga koji ima Klemps. Đurice, a? Desi. Mnoge mokre, čizme mokre, rezerve nisam poneo, tako da bit će veselje. Vraćanje za Beograd. I imam papuče. Jedino papučama da se vraćam. Mislim da je vreme još malo svojeg vlog, ali dobro, imamo još taj put nazad i to sve, tako da idemo se pakujemo, da se spremamo nazad. Sprem! Ajmo dalje. Ajde! Vuci! Oh night, divine. Smo stigli u Beograd. By the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand. So lit by light, our stars sweetly gleaming.